CBO, the CBO that does that and the committee that is organizing it. Yes. Muthikiria no ende kumenya preparations cia Tharaka Nithi Urageti Cultural Festival ibanga ni twata kumana kiri migambo ya chairman. Yeah, mibango yonde ya festival irikite. Yes. Auditions nitwaludira nitwalikia na twakara ikundi bira bikeja. So far tuna ikundi 40 na jiere 43 groups. Tutugutarajia sukuru na yeye ilinda invite as guest performance. Na tukiangalia jadi parent communities balaba la Fiena Park. Yes. Bau antuma balaba keja ku entertainment itulikitia la balaba keja ku the exhibitions. Video ya intobia ki communities jonte ya Tharaka Nithi Mara Chuka Gamba Ng'ombe na Tharaka nitulikitie boni batali tuna nibakumenya. Yes. Nitulikitie kubangania space ni kunda nuntu twenda gantu na bobeje pale intobia wala na unja corporate na baba nitulikitie kubangania bora tukabaga ila space ni kendo mtu ebe na kanya kae. Yes. Ugo mibango nulikite na tuliya mibango balaba kwenda kumenkelwa kwa gutumira eke muntu nitwenda gibanda ko ndani na bamwe bazitena ni baije ndima Tuesday. Yes. Niwapaka nenkelwa ibanda biyu. Okay. Kumaza itano kudiego niwapaka nenkelwa. Okay, mibango wende nitelikite na actually ndugu sija kwenda tutulikite ni festival nje kimya festival like supposed to be very kiniki. Kwa mama ngiri twali tukulikia onage postpone mtu ngiri twali kiti except 1 2 3 days ya bitumire tu postpone that mibango yonde ya festival nilikite ni tayari kukaribisha mtu bega kuona festival. Good. Muthikira na kumenya atiri ikundi bibo batarangire atani ikundi biere kaikemo pa award kira tieta ukiwa ikemo ntiye kwagarukire. Mbele twabija tukadikia ikundi okemo award ni. Yes. Na luto la dijagala untu tudijaga every word tukaluza festival nao tukasukire tona ona kile tukudike kundi cha mbele tukuweke namba tukitini tebwega. Yes. Na haide kule nembo kiukia namba tukini pendura mbega twenda kujiona na la festival ni nacho tugulu tawile ona tukidi kujiona namba 1 yake kanya namba 2 wera jukide namba 2 eje tukuende na festival etimire na bono bla festival dijaga mbele na kenda na bo etu tekala tukidi kujiona bila biajira no bio gatula kweja kogu namba 1 jonde keja nige kala 4 days namba 2 nitugo already to bangi temibangi yao na mtukila pakeja kogu wadi keja mtukiayo tube malai na mtukila pakeja namba 2 sija malai keja mtukimwe ino tupa transport logistics. Yes. Namba 2 ya Tharaka keja mtukimwe namba 2 ya Chuka Gamba Ng'ombe keja mtukimwe ilu bo ndelu sala igendi kona pakeja gembolu baende te dobu bainete wega na bobeje baende na bula ulageti da kwekali. Good. Pakeja ntumana tukabela umde by the end of the day pakeda baije bonde ntukila pakeja ntu mubango unulikite. Good. Ini wirembegenu ariet kwene kintu ndego watige ngwerete muno ntuberete kumenya muno kunenkana ibanda birantu bakenderia bya bakanania ontwire i process ile kuburenkana ngagira niyo at least mutura kumana arachuka na kwenda kuya kone ontwire boka nyamuka keka banda ni bora wekalikaga tuzaze na category sija ibanda kuna ibanda biete bia bala be partners beto bala ba tevele pia kubanga kiago king in terms of logistics, in terms of funding, in terms of technical advice. Tuzaze na ibanda bia bau tubeta partners. Yes. Baina nibo bamwe bao funding irabanenkanagera kigina kya kirabanenkanagera kya kutagerege festival tukabanenkela space ya exhibit bila baluza na corporate bila baluza kana ni banki kana ni KICC for example kana ni Media Max kana Zeto FM
tukabela ni beje batoni tabaleza kona kiba ni kwalidia nto ko encourage kinyaze yidi babale siba ba me yetengo ide kona bo bo bonde sibe na bo tukabanenkela ene la ini moya kibanda kwenda ibanda ila tenenkagira bala beto bo bakeza ko exhibit bala sadire na matolani na bo tukabanenkela ibanda biaona bo gatere aganombi ino tubo ni part of the festival Nisi bala bangena botu chaja gano tukubobe na bakwenda kuliga mikawa kuboba kwenda kuliga dia maybe artifacts yota mikazide balode tenko viambi bali tubete gendiye kuni ni mtolole tendiye kuni monde ere kujini yetu yes baibonja na boni bayilitwe la ini yao ya ibanda ni kitaga business park yes ni ya business purely business baba na mikawa baba na ndio ya kwendia na nibali tengilie kumi ngo tufunga tariki watu collectivity yes tukienda ya itano da vita bakaza bakia ndio kibanda ala mtu kibanda kile kile okay ni blamba la kunga na tele kula ntubeta jiranki nyantu kinyega kinya enu yongwa Ube jala bakadeli banda ni nenkanilo ne jadila. Yaste siratu na okola tikede independent limited na tikede nena muno. Ogulo tukakaira bala bale yete nkijage ntuku bala bakada bale yete nibo bakada bagaire tesiye kebedo. Inde twenda kama mwantu bale yakoleo nikenda twenda kwa kibanda kimo mtu tukede kuna confusion. Antu bale yaka ntuku njimene abo nturebo kumanenkela te. Ntugo era kuwanenkera ibanda njumaini yoba batiri balera ukele ta confusion no konenkanela ibanda to wale agwa ntumbese ibanda there's an account where they're supposed to pay yes alafu bale kia kolea ni through M-Pesa paka forward that information to the chief officer yes forward information ni una waga tunenkera tu samita gatoni antu bavonde ibale ite tuko tawo okay jantu ko ulewe kebena confusion nto bikalea information yewe kinyana tika chief officer kebalo ko nankana ibanda okay tukolega mtu aja kolea ntu kweu na sawa na yeye lakini twenda mwanzo bale koleo ikenda tutete tena confusion na tena tuje speciality na yako nankana ni ganata twenda mwanzo bale koleo kule na another county buchibo expected ko dikeya kana ikonte Tharaka-Nithi Kitui na enu wake kana kwena kulibenge kuma another counties no ikundibira bimete counties ila inge ni bila tetaga riparian communities riparian communities ne ikundibira bimete counties ila inserigere park ya Meru National Park june Meru Isiolo tunaja Kumubunge tuna Tana River na Kitui yes Lugo tukone individual nda bikeja lugo jala na bona bobalaba invited of course galaba invited nto mwenye to governor na invited friends by governors bakenda kuleta ikundi kiao nto na wasa ndio kulingizwa ni ikundi kina akaja na kio tukabaleta baine atukabata nyarago tukunduza good ekari ogunko na manto matimathoku kuringa bolan kwero biuria biwanka kauria chabale ntu ya royo bikusigana county ntikwenda kuthungia na unde na county inda atigire kwena ntu ba kuratha ntikomenya kanibu kwito bibo barutire kago birabo authatane still biyo bionde kwantu ba kuratha na ntu mwanya biyo bionde kago bibo barutire groups biliona ne biongelele twena ntu bakuratha tuna tubakurada na kinyama une ibakoza maune na kinyama la festival taina bona bobaliku ni one of the most important very interesting anto bangene bakuje especially baba kola kolanga nala ne bakuje ne manto mako za maune bangi bakadikiraga nilio nikagweta nitongele tekinya wende bwamboli ala what about the security bukari ati bubanga nanganete security men ikwethera ithamara mo tugo kwa kuna antu bandete kuthukia muno no security is tight this time round we are not taking any chances with security yes so last year meno kumenya twa dira ko the festival twambete ko lugama kwenya keza to ena
a lot of things were not completely top notch. But exactly what But in this time round, we are taking that very seriously. County commissioner and Janite Kiwokea aka make sure that you could beef the security in that area. Na KWS balaga partner to Madovaga officers ba command security. Kogulu to an kinwagi kundikionda ya personnel about 150. Utitanga tugazona security governor. Babula mingi wotara wote market ya mtankoma. Mtankoma lakini security, I can promise you security is tight. Wherever there will be people na ubakalala na kuino tuko youth beja kuino tuko the security manpower is top notch. Yes. Mkwe wawe hata manto ikuni karibu ikundi 40. Kule na Sorovas kweli chichi kana bado utarete kile 40 no. Nuke bawo wajanda hata la kinyaba ubakaluda solos. Bala bakaluda mulele, baba kaluda muturo, baba kaluda bakaringa wandende, bala bakaluda marere. Bawo na bobe part of that na tuma bona bomite kuma the whole of Barakaniki. Ndio vikundi hata vya kuswa kundi nikatika jibwa na bobe je balude. Kwa hiyo tunaona kana kulita welo mwega ni kwa beti tena bo beje kuluda. Kwa hiyo na boba kulinga wandende tena bakulinga kinyangita kwenda boba kuluda marere baba le mama kuledia. Mturo na morere. Ndio ndio tena yuni solos. Yuni solos ndio ndio good. Kwena mese nkone ke yakure mata kwenda nkurukira kwena kire kwenda kumenya muno. Antobonzo akaina inuba na Sorovasi na ikundi byonde. Bare kya kwina bakeno kanyuma mos kure gento bakadi no bakira mugata muchi kwento bakona kwe muntu kwenda kure ke utiga na wachokia. Kawaida, that has been our tradition. Yes. That has been our tradition. Na meno nzuri tukuluda. Muda tukubokangila toka kwa kengela inde. Sabetikala kule tangila numu sagira tupempe ukamweke kuchugo ukamweke iraya nukana na gantukala gatika augumu chokete katika tichokage kale. No ma. Luwa na tiyote antuka tuketa laida kitamaduni. Dune tiji. No buto tuele na tena munono buto atuele kuluda ni tingelu this time round. Bila tane kana gela kile tukene karanga. No tule mwana ntuba specific issues ile jiko na bogoto tukona bora kukalibe that go temu tukeno kanjala inde dipone uma. Ntiko manyakana kere into bika anto akaikona ina ontola na agunu ibwekerete mikakati anto batikaendie gento kena miako nyamweta konoa nyamweno indege gwatho ibwekerete mitarata ni karakari hata no tukona mutenda kuya kuendia gachobi yake ukaraga kare iwatho ni eu better money could be against the law. Yes. Like it to enforcement of law. Oh. Watuka kumtukeza kuendia kono atenda ni ya kiwanja. Ya kiwanja chutu teta bula na una outside na buku na mbi kuna KRA bakabetia bakaji kugira emergency jao. At the same time kuna public health. Yes. Eto kila tuvietiga media na sikale kuna public health. Bala bakala ida bona tebe interview bekuda na sanitation ya kola bakulodela ni kwega ante patika dikwa jo kolela tukelo da go gutu koloda. Kogu interview bigele na geto ni wazo. Mpeja na ni ntendera ma. Polisi ndio kala ida. Baga kama sababu. Kuna sibo, kuna subchief, kuna police, kuna wadolo leo ni mwingi mno uloka leta konoaga kama twale wenkana nyingudi yake kama tete. Lakini bila bikolo ketwe ni wado. Na bila mtango lete kiwanja gya kuendelea. Na gute mtu sofa ugulete kiwanja gya kuendelea konoa kwa ndani. Itu mwenye. Kutoa gulete na kutoa endelea ya kuendelea konoa. Good.
ni wanto ni bamenye muloke dona kono aja kwendia amakabaja agolewa eje ndio ndiga tegemea nao na bahede ndio kialeta kono ila public ni ndio aleta akasema tena mberenkure keria nkumea ndikwenda kuria che county Tharaka-Nithi mono tukore chabari lakini kire mantu monde bukuruthi bwa consulta na thirikari ya county Tharaka-Nithi kire mantu monde bukurutha kana ibyo bwo kwenu bwanda badaye kana bwe burare kimwe. First bueno organization the county government of Tharaka-Nithi. Yes. Nibo organizers by this festival. Good. The CBO is providing technical services and technical advice. Oh, So we are working together. We have seen we have been together during the auditions. Fundraising, so we have been together, but the major part of this, even in financing, is done by the county government of Tharaka-Nithi. Good. Yes. Mberenkure keria mbako wena megambo ya mwisho kwenda kuira antu bande bakande ndene festival no antu bakaba ingi mono kirindi kyagwe kaya mono nyekeda chukuri chindure. Kanko bakaribisha Uraget nende bere kwina Mount Mengi muno mtomba kudoma Uraget na a lot of variety of information na kwina experiences imwe antu batalona bakona Uraget konka bakaribisha na balaba kwenda kubuku kula bakalala babuku kuleo tuna kinyago kulala kuna tent kula mtomba ku pitch tent kuna camping tent camping areas ala ukegwetuka kulala nyumba kuna omba kulala oga pitch tent na hii information hiyo ndio mpaka tu ulokwenda that information watulia na tukamu direct na lamba kudia katabla pitch tent yae akamama of course tusiwa kale ingi akali la gaskika kwa kale na mikawela around ya uba moto na ground ya pitch tent inu tent cha thirikari account Tharaka-Nithi bu ndabo watane kane chanto kiombe ichenu buthondekera chenu ate ndagwe inu tent inu kuwa che mama re ichibo yo wanu watana thirikari account buthondekete che kuria ya ukana iche mtu kiombe ni biashara ni biashara and it's open to all balabena yo ni account na tea ni biashara na lawe na tent akienda kukobolizania akali ya portion kauka space utabala babange bakolewa age pitch tent ya ya kile ya mbesa eno tutomba kwa tena kimotinde kweli ni biashara ndio kwa mtu na tent yake na nenda kukobolizania ndio tukopoke bitana ufa adventure it would be a good idea beje tuone tubonia la baga pitch tent jawala kuna security na la kuna light na la kuna lodge na yes ndio bitabla kwa tent jao kinamne kawelele around the mobile ba office paka kwa spaces jao no ba gane jago pitch tent ko baga tondia no ba dira tukabera mukao muna uliana ukai wa space no ga pitch tent jao ona kinya homes nikibeda kuyau the mobile ndika kweja na miti yao ukenda ukampu au kwao na ukampu na watu zako ndio ukampu kwa watu security na unikenda bomba kumenyero good ekari ogun kuona manto tima thoku manto megande na Uraget mbiye de toke otongoleria mamburam na magatika successful. It's going to be better than any other time. This is going to be bigger. Thank you so much. No tubawera no bokuruti komenya bwena ikundi kya genge babo burutanagia na bowera mono akina Onesimus ngweti yari woku na iwere bega babo kuruta kato ngweti alive day into ya nyumaine yanto bokinyi nyumaine kenda mambura mambire Jumatano Jumatano kwa bo balala kana okinya nyumaine mpaka kulala bambire mambura lo na tutuko bagidia lakini mambura makandidia Jumatano mambula makambi ya Jumatano lokere ukiwa ya kwenye gungi kundivyo ndo bikedo bie na Jumatano lokere ile kinya dajiele lembo lokateleka matau stage au kere nikiruko kwa kwenye lembo la mwezi mwana. Good. Thank you madam Harriet no tubwa information ni otantu bakwenda kumenya nkoroki kankare na chabale Roma antu mange nkoroki zaidi nikienda antu bachanuka zaidi. Ni sasa sana kabeteno tubakumbona kumpakanya kauga kwa gagwele sekundu nini Anthony beje Uraget kwa wingi ni beje bakenere umpere bweto na beje badome na ba enjoy after all life is for the living. Good. Yeah. Thank you sana madam Harriet noe chairperson mukarigete wa uthondeke mambura mara ma Tharaka-Nithi Uraget ke festival
muthikiria gukio kwina kiatho gukio kiri na muro muthuku muno uko kenda kuthi kuona untwire bwa